наҷодиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар сохторҳои қудратӣ ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ аз он ҷумла ҳайати шахсӣ қӯшниҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дарёфти ҷасадҳои мазкур корҳои рӯи обӣ ва зериобиро анҷом дода истодаанд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади гузарондани корҳои ҷустуҷӯии рӯи обӣ ва зериобӣ тамоми тадбирҳоро амалӣ менамояд. با مقصد دریافت جسدهایی که در پی حادثه ناخوش به دریا سرازیر گردیدند در این منطقه بیش از 100 نفر نژادیندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت مختار کوهستان بدخشان منطقه کولا ریاست تعیینات مخصوص گردانده شده کافتوکاوی نژادی کمیته در یکجایی با مقامات و ساختارهای دخلدار کارهای جستجویی روی آبی و زیر آبی را انجام داده ایستادند. کارهای جستجویی از موضع حادثه آغاز گردیده در منطقه‌های گوناگون ناحیه درواز، ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین، منطقه کولاب و دیگر موضع‌ها جریان دارد.